günden kündü görüntüler bit nehilik bit oluq doktora. Efirga martı bu. Kulum tutar 7 günüger an duydu jaktaların günün beleti kıtalı kultura dıbırı heger Respublikadağı kürekka sümergir Nurba Orion'un jaktallarıgar dalbar kodun 2 tıhınca sürbeüz küreğe boğulan asta. Kürekka ketek kahayıstıvala üstten elbaq oğlaq keren ardar 5 dalbar kodun kürek testiler. Bihigin helikten Petrova Marina Vasilyevna sitihilahti kıttan kodun iye analat kahaykata boğular. Dalbar Khatun 2 tıhınca sürbeüz, ürdük atı çappandan helegen Dalbar Khatun'a Valentina Antonova olan Respublikadağı Dalbar Khatun köreske Nurba Orion'uttan kıttar cinstenler. Manulaq marbut atıttan çestektik kıttıvıt Marina Vasilyevnaға maqtanan turan Bağarabıt Çagen Dorobiyanı sitihileri Jallah oloğu. Алгыс народ айымнитин кейнигер Саскы бастығы брахымнигінен ағырдалан Иван Иванович Федоров салаятчылақ түмік нәхилеген әржон түмсүйті керен ардарға анан бәртәғай жорой кейхәне біліқтәділер. Үрі тойук көрдәқ нардағы оңюлары ийлән сағаланытта тамада Дмитрий Слевцов. Бу күн күнді әбәлер бит, иелер бит, әжейдер бит, балыстар бит, кейіттер бит, күннәғы түбіктерін умнан доғуя вүйерен астына үнкілән сынынан тарғастылар. Себәй нарын бәттен сағарары білбәтті телегілі тұрғылды. Мақтыны бұт әхейеға иеленер жоллорғы кәскін бүтін әлбәтер кәренарын қуаларында. Ие чарас сүрәгә, ие нарын мичәрә, ие истин ейді, ол барда әхиене. Истин нарын мичәрдә, икәндә қангалын, кәрен арбит нөлдетер, астын нары тұрықтыр. Урой болы нәйеға, кәрен арын қолырды. Айқал болы нәйеға, күнді ие тұрғылды. Kararda boluktu nehiyaka, edelken doğularını beğenir, edelken ben kılamıyordum, edelkes mücerde. Etçinler sürekli boz kuyban, eline sanağı dönberdi. Elberi kıyağı kodoğut, eği sıp-sıplık anyalar. Eği var bu olan, siyek döldü elbaq tekerinden simener. Eği tığınar kuttukarı, elbette taptalgı büyüner. Eğiğe bağıravut bugünne, eylaq kök olan anlıgar. Erçimi, yürüyünü, tötüyünü, erellak doğru taptalı. Kulun tutar 11-12 günleriger Algыс народ айымнетін кейінігер Қотуғыс улус республиканскай телевизионный конкурс терчетінен оригинальный Қотуғыс улус 2 tıhınca sürbeüz küрақ үрдік тамнақтық аста. Kürekka Nurba Üyehe Bilü Suntar rayonlarından 249 kençeri olar butkıttığın alan talbat alanların kördürdüler. Kıttaçılar 2 gün ırıya toyup, ünkü tühülgetin belekten Grand Prix ürdükatın onu tahanan Luşi folklornay ansambl analatı cünküde kıtalıptara Oğu Narodnay folklornay ansambl ıllar. Salayatçı Saha Respublikatın kulturatın tuyguna Sarbilana Petrovna Fyodorova bastın salayatçı bollar.
Сергей-то вот на Ламяксен. Здравствуйте. У нас ансамбль «Маленькие звездочки». Мы из города Нюрба. Вторая школа. Мен Семенов Михаил бун, 6 класс бун. Бастыгын полярная звезда каттагалли. Ким кахта? Ол кайдын. Какая дата? Чеховка. Кому? Дитя когда ты кирим? Кирилл. Касай столица. Тут куда это кали? Ансамбль гитата? Полярная звезда, бастыгытын таджаты. Не 5, а не 4. Из какого садика? Аленушка. Угу. В конкурсе первый раз участвовали, да? Второй, да? Второй раз. Угу. Меня зовут Роберт, мне 9 лет. Я впервые участвую в этом конкурсе. До этого я участвовала в другом конкурсе. Хочу, чтобы я уже 5-й раз здесь был еще. Вот. Я приехала из Малыкаева. Биги бу ансамбль битогона сулла катерилибите полярная звезда хагаланыртан күттүбүт ансамбль элбек лауреат болупут хитибит элбек бу болан ханга хастаппыт болар пандемия кенитен бу ханга каллибит полярныгы болан иккис кыттаахыннара. Судартан. Полярная звезда икkinchi сюрприз Гран-при кахайнара Жөн күйде кудалыкта народный фольклорный ансамбль Савоярчы Сарглана Федорова. Лучший руководитель. Она Путарулар Федорова Сарглана Петровна. Приз зрительских симпатий Аралат Путарулары Виолетта Иванова. Жюри себе Анабрия Путарулары Камелия Яковлева. Гран-при Дженкюде Кадалкара Марселенете Савоярчы Сарглана Федорова.
көтелеринен спортивный күрәктәр салганалар. Ол курду кулун тутар 17 күнүгер алгыс народ айымнетен кейинигер сақымат күрәгә ыдылынна. Күрәк түмүгүнен бастыки месте балыга заправка рәс холбокта командата, 2 месте олоктагы жахылта, 3 месте мар орто школатын командата ыллылар. Кулун тутар 19 күнүгер жанкүйдө кытылыктара Оғы народной фольклорной ансамблын төрүттәтчи Григорьева Екатерина Николаевна Күбей Екатерина авторской бырыягынан үгеске кубулуйбут сылахсын ыйтыллар кыргыттарга кыз марка районнай ырыя күрәгә ыйтылынна. Күрәккә улуспут нәһәлияттериттән отуттан тахса ырыя абулаңар уйдар быт кәрәчән кыз оғлар кыттыны ыллылар. Күрәк түмүгүнен кыттачыларга үсүгөнән лауреат уонна аналаттар туттарылыннылар. Күрәккә жаркан нәһәлиягеттән Вика Данилова гран-при хайката болла. Салаятчы Анна Григорьева. Оғы народной фольклорной ансамблы төрүттәтчи Григорьева Екатерина Николаевна Күбей Екатерина проектінен үгеске кубулуй бұд кыз марха көрәк кыттылақтарыттан интервью ылықпыд. Үтәгінен күнде оғалар әген егітер жеңкүйді кытлықтара оға фольклорной народной ансамблы кыргыттара. Бейге бүгін кыз марха көрәғар народ аратын ылыбыд. Аспыққа поляны звездаға гран-при бол бұппыд. Күрәкта кыттачыларға сетихіне бағарабыд. Бүгін үңгірі раңаты кім деді? Min mama. Бие чағыл оттақ шаққанда сиреттен бүгін кылысмарқаға кытта келен тұрабыд. Бұл кылысмарқа ден терілі біте лапсағын ратта. Чапандатыттан биһиги уруккуттан дааны кытта бутта исеми хайлава кору кырардягаттан кытта онотон полярный болбут күрек камекини кыттан бәден ситихилягыта онун бәдик чара тейси. Мен дипломат первой степени болбутум. Бир кырын ыллаутум. Кимден ыллаутум? Сайдыны турден ыры бар, оны сахамсы. Оны табы кыргыттарым хаңа күрімчәні вокальный ансамбл терьевин. Олонна солисткаларым болалар кыргыттар. Олона Лия Николаева, онна Айврина Степанова. Кыргыттарымтан эми коракка күрәккә барарыз билемнене битче болот. Сүрбе күнігер ил төмен председателин солбиятчыта Антонина Афанасьевна Григорьева нәхилей колоқтақтарын кытарай көрісті. Наставынник онна педагог сылынан ветеран учуталларга ил төмен грамотатын туттарда.
күнігер үлі сылығар аныллах күн күбей үләхи дейелер білінчестер город женшин сәргәқ тәрәхін ұтылынна. Үрсылларға ферма ұғырақын үлетігер үлеләбіт Васильевтар, Петровтар династияларын кәрәң ардарын честәтібіт. Түмік нәйілеген бағылығын сол биятчыта Гуляев Егор Николаевич үлі сылынан честән олықтауқ жағылта нәхілек депутаттарын ақтарыттан әғырды сұруп тұттарда. Туру үләхет жә керген күн көбейелерігері жақтар түмсүйтін адыттан міннегес тортынан күнділәді бит. Город женшин тәрәхіні ийлән сағланытта әлбәқ оғылақ күн көбей ие ветеран учутал Федорова Валентина Давыдовна. Бу күн минниге саста хостол тула олорон ире хора кепсетен дуаханы абылыр кәре ылыялары истен көрдө хонюлларга кыттыхан кәре жүхінлерін тупсаран күнді жаммут астынан доғыяр тарғастылар. Сүрбәтөт күнігер аға уолунан улустағы көн күрәс жарқан нәхелегер болан аста. Көн күрәске ағыз нәхелектен уоллах аға көй салгыңа марқа бәкиелітігер бәрттің ағынақтық кирсиге елін кәлін түхістілер. Бейгі нәхелектен Илья Николай Антоновтар кыттығынығылан креативная команда номинация болан сварочный аппаратынан нағырадыланылар. Сүрбәтөт күнігер калейдоскоп ағы телестудияда ұғылбыт жылу ұруанна кені қамандата ұсыран кейіне алғыс нарой тайымнетін кейінігер көрдірді бет. Кейірбіт қатшы Нюрбар үйоnuттан сұлуға сылджар олықтарға көмеға барда. Россия культуратын үләхеттерін күнін чәрчетінен қолын тұтар сүрбебес күнігер Нюрбатағы культура департаментінің көғіләхінінен Нюрбар үйонын культура үләхеттерігер культура плюс подлетка бәртәғі сынялан күрек болан аста. Күрекқа алғыс народ айынметін кейінен командата бачотта хүсместе болла. Колун тутар сүрбебес күнігер марқан хелегер, анал баянна эпирасия кыттылаға Иван Яковлев сыддық керехегер, парта героя арылдыта онна орыйон бұлчыттарыгар баяна 2-тыгынчы сүрбебес күректехи болан аста. Күрекқа барыта 14 командаттан 5-6 кеhi кыттыынылла. Бейгін хелектен 2 команда кыттыбытыттан Данилов Прокопий күсті командада бачотта үхіс месті болла. Команда составыгар Тихон Григорьев, Айсен Моисеев, Максим Васильев күрәктәстеләр. Колун тутар
sürbe 9 günüger Nurba Koratıgar sata 2 tıhınca sürböbüz 12 stөгülün ıtıllar teatralne festival üörüyle qahılıtıgar bihigin eyleyek algıs ebäler tümsülerin ayağa sebälere salayatçı Valentina Vasilyevna Yegorova, süme ağı sastağıttar tümsü salayatçıta Irina Ivановна Vasilyeva, algıs Narotayım Nitinkinin usuran salayatçıta Ekaterina Romanovna Mikhailova köktaq kıttığını ıllılar. Oran tarbaqta Hristenlen Basnaeva Valentina Timofeyevna ülelere festival yolcukların körüyütüger выставкаға turdular. Жынкүйді кыталыктара Оғы народной фольклорной ансамбль ситихиллері. Ол күрді пулын тутар 11 күнігер күндәден эхлегер ытылы бұд айтылан фольклорный күрәққа Гран-при үрдік атын ыллылар. Жокускай коракка ала соғылара 6 республиканскай Оғы фольклорный күрәғар маңнайгы үрдер үрдік аты ылар сетистелер. Бірденен номинацияға үгі сәлбәқ ситихиллерді кәллилер. Сырдык санабытынан оғылар бұтыгар, жон мұтыгар сәргебітігер үчігайы бағырыққа, үтіе тұлбытынан үрді сылжыққа, истің тұлынан кепсітен ияйы әңердіғеққа. Барта әтәңе болдың анығысқы көрсөққа дері.